Remakeup the Archery Kamdaya Bauping. Inner Manipur Lok Sabha elections li nganing kawai PJP na Education Minister Thaunawjam Pasanda Kumar Singh li kapangkhiera. Ukhrul District li Deksi Kathaunau Akawi Kathingun Sampangda Association Village Authority na Kantem Sahaira Mashun Bichar Ngakawaira. Outer Manipur MP election li Tangkhul Longnau Bing na Kokha Sada NPF candidate li Katom Sir Palung Raji Haira. Like Yangator, Achu the Tangkhul Express Ripau Wungramphi Ngalung in a Bami Delay, Popping my sign Nganang Rumsa. Inner Manipur Lok Sabha elections li nganing kawai PJP na Thaunawjam Pasanda Kumar Singh li kapangkhiera PJP will Lok Sabha candidate Liz Katurka Aya Shokta Manipur aina Rajasthan Wijitaimia Rajasthan li party jina Karauli Tolfer SC Wivang Indu Devi Chatav Kala Dausa Wivang Kanhaya Lal Minali nganing Sakraji Haira. Former IBS officer Education Minister Thaunawjam hi Nambol Assembly Constituency wi MLA Sadalay BJP na Union Minister Rajkumar Ranjan Singh Zangda Lok Sabha election hili sitting MPs bingli makabangtura. Aya will list ainadangda BJP na seats 401 with candidates aming Shok Niera Minister Thaunawjam Pasanda Kumar Singh Zangda Ara Inner Manipur MP seat hi Congress wi Angomja Bimol Akoijam RBI Atawali wi Maheshwar Thaunawjam CPI wi Laishram Sotin Kumar Atum Nataki Talay. Ukhrul District li Deksi Kathaunau Akawi Katingun Samkapang Pauna Yari Ning Karikaira Achahon Mayo Tarik Makata Panga Ngazin Bungmati Shikali Bishal Karge Koho Deksi Kathaunau Akawi Katingun Old Central Jail Ngalemni Sampanga Bishal Karge hi Zingum Tumada Taruk Asamwi Mina Bishal hi Ukhrul District Deksi Welfare Association UTTWA with member Sasai Kala Dungre Humpungli Bamgsana Ali Deksi Hayar Sada Achahon Tarik Tarada Pangatangwina Maungla Lakasana ji Ochotiwi Maramli Ishi Baumi Li Bulis Nagahang Bishal hi Katada Katikala Horzak Kahai Matayranga Arriva a natural death way Ukhrul Police Station Li 174 CRBC Wazing the case file Sahai Dale. Atit Horza Kahai Maram postmortem report li Tainara postmortem Wivang Infal Rims li Jihotaira. Reportedly Minasakat murder na Jiaka IBC 302 we case li convert salaka investigation Sara Dahanga police station we OC na Kahang postmortem Sakawai Itumi Apamli forensic Makale Wivang Infali Jihanchon the Kalehi Mokom to the Sabayaka Okrulapam Lila postmortem Sakabai Lemi Laikami Para the officer in charge Chewingam Ningshen Hanga OC Chewingam Nakahang Achahon Tarik Tarada Pangatang Parinaw Akana Kaharawi missing report Wivang police Raya Ka Kaharawi Aming Bisha Lama the Rahangaji Ali Kanawa Gateli Kikashan Gajon Sangsa Kajinghan La Awi Amu Mikawai Hangda Quiramira Chilaga Marali Tua the Hanga Achochi Ukhrul District Deksi Welfare Association UTTWA na Kantem Sada Makamaya Pongshokaira Katakwilung li Kayona li Shongran Berkawai Kala Bishal Wivang Mashun Ngakawaira Mi Satatai Kasa Maramni Langdang Village Authority Nala Maringapa Pongshokaira Langdang Village Headman AAs Unausono Kabishok Ta Kahang Langdang wi Ukhrul Jesami Rot Shongzing Shong Kapungui Luikui Aina Langkhan wi Angatakli Zakmai Makate Kashikatana Miyaka Satat Laka Haimi Haika Sahili Makamia Gala Maringapa Pongshok Dale Katit Kanau Hikata Ochoti Marashok Luikawai Langdang Karik Vui Shong in Chitaigamina Langdang Village Authority na Hangwatin Naira.
Rakra 18 Lok Sabha Second Outer Manipur MP Parliamentary Constituency Election li Tangkhul Longnaubina Kokha Sada NPF candidate li Katom Rajihaira to Lephi Tangkhul Nakalong Tangkhul Shinaulong Tangkhul Mayer Ngalalong Tangkhul Naka Unnaulong Tangkhul Katamnaulong Tangkhul Naka Zingsho Zingdun Ato Longpang Zangda Kokha Sada Kokwinaji Longbing Jina Kahang 2024 Lok Sabha election hi sakmatai lak hawa maramba delimitation exercise leping hawgata naka yurwi mi chipam phulungi kichina kala hi yurwi tangkameng sarad hangsanga hiwiwang naka ahupfu United Naka Council UNC wi azingli mayakhang rok like hainaji itumna paningung bai UNC na naka yuwiwang pakami paningda naka minginin lekawai NPF wi candidate li katomra gaji ngawaw haira naka yuwi mashun Vaumalan me kawai Member of Parliament MP Nakanao Juho Kawa hi Darka Salak Haugata 27 October 2023 tang UNC Presidential Council meeting li Naka consensus candidate Jehovah Sada Koka Ninkaina Maya Ngorogachi MP elections 2024 nganaima manuda 27 February tang UNC na moko kamewi lungli MP nganing kangai bing kala naka CSOs bing kazip pamrum laga maya khangro ka tishuda nakawi mashakame shongza machuk laga itumi minganin makhle masa pai phalungmara kala naka na bingwi vote Mangyer kai kawai minganin akamang chihokasa kachi mayang rogta shoi sang rokachi langmita nakana kabangaki kachi minganin jili kutom sirsa kala minganin bachinala naka saikorowi matun naina itumi ningachang karinji indiawi hangushim jili chithei balungra ta taka haina jia Chiwiyati Shoda Manipur li Kalay Nakawi Long Nauping Zaikor 16 March tang NPF na Nakawi Mushun Hili Ngarar Mira Kachi Party wi Constituent aina Manifesto Shenglak aina Chitay Kamiwi Wang NPF CSO kala Yui Ker Nauping Rumsir laga NBF Minganin Hili Katom Hausada Tuilep Kuyada Hangsanga Maram Bing Kiwi Wang TNL na Makok laga Achahon Darik Magada Pangatang Tangkhul Longnau meeting li tuitak taga hai atishoda Tangkhul richum now saikor kala naka yona machuk zakzak laga tuilep khuik hai hili khokka sata zatsa kala kabangshok ka hai minganin kachui Timothy Zimikli katom ser phalungra kachihi saklak ena chithei khamina da kabishoka Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Enforcement Directorate ED na tukokhui li challenge kasa Maram Delhi High Court li aching nami kitalay Maram ji aching ator punthara Makhaili Justice Shrawana Kanda Sharma na yangsang mira Delhi Excise Police li lupa kaza kapien gaze li Kejriwal li achahon tang Tarik Magada kali tukhui laga Trial Court na ED li custody achawi Derek Magdajishadi na tangda miga haina AAP legal team na ED arrest kasa kala remand kami chi illegal na kachi hangda Kejriwal katakwi longni jiho miranuda plea miga haina election adam satuta opposition katana akawi dungni kala chief minister akali tukui laga Sadakali India wi political kashok zanghi oktuwi ngale ngatata itanala ngshandale Kejriwal to kokui maram li Germany kala USA nala take a kui hangsangairam Indian opposition figure Arvind Kejriwal to kokui maram hi US na ningjang aina shordale kaji US spokesperson kahang Reuters bau sambanga Chief Minister Arvind Kejriwal with case he michang mikai masala mashun na atam jada sarunu kaji Reuters Germany kala US nala ksataira Lok Sabha elections with code of conduct showed license could lie misang kawai chiz kameli kogizowi indigenous tribal leaders forum ITLF na amayatur Arihon wi angaret yang laga state shorkana chitaida chiz kameji Mangi mana
Directive China Manipuri Kokizo now being we Ningli Security Suitang Sakpayat Forum Jina Hanga Arihon Self Defense Tarka Sashun in a later lay Kichi Hangda Kokizo being we fundamental rights Mirin Kala Ngalay Ngakavai Kutlai Makalay Masabay Minute Forum Jina Hangayo ITLF Nakahang Karekum 2023 li Misangahai license firearms being Achirashunda rightful owners li Mahan Miranga Shinau Mayernau Makaila Village Volunteers Zangda Kugizo Community na Shorkarwi Directive Kacha License Kutlai Misang Kawai Chiza Kamijili Mangana Sangluda ITLF Ngawawhaira Achawanda Nagaland li Kupsangahai Northeast Games 2024 li Matalak ina officiate Sami Gahai Wivang Karate Do Kangaryo Shimganing Merzali Royal Gymnasium Okrulwi Bodybuilders being reception room area Ranyeji Achahon Darik Magada Pangadang Royal Gymnasium Okruli Kwikaya Jingjaroi Ngajapungwi Mi Shimganing Merzahi Karate Do li State Kala national medals ngata taida sambanga hai mina international player ngasada shimganing hi certified karate do second 10 black belt sambangaira ali mayakhangai kala leg shi zak sada royal chimwi mi pingjina t-shirt multivitamins sports bag energy drink pangran samia Sports ngata taitali zatlala ningrina kanada Royal Chime Ukrulna Shimganing Merzawi Shongza Manga Vami Kawai Varewi Sokame Sehamia Reception Ranyewi Pauhi Mirada Royal Chime wi Akava Robert Maidena BJP Ot Kasa Somatai Shaiza Kala MLA Ramwiva MOA wi Secretary Sunil VP Rajendra Kiran CSOs kala Okrulwi students bodies being the Ningshi Pongshoka. Kelo India Center KIC li Mingjan Sakawai Boxing Ningasang Kamjong with National Bing Wivang Trial Selection Rumi Gitale. Hang the Kalehi KIC enrollment Wivang Kamjong District with National Bing Zaik Oruna Zangbaira Trial Selection G Pungyer HQ Subdivision li Rakara Kaying April Darik Kanita Motor Bung Traina Hawokra Boxing Trial Selection ni under 12 Kaja 1st January 2013 Maningaka Chuitili Kaprabing Kala under 14 Gaja 2011 January 1st Tang Maningaka Chuitili Kaprana Bing Wivangna Chili Zankavai documents Aadhaar card Kala Thermicap Gachi passport size photocopy Kani Zangra Kamjong District Youth Affairs and Sports Officer na Pau Mikishok Atishuda Hiwi Maram Kelo India Mender Coach Mayori CS Kala Kamjong Boxing Association President Ayona Yangsang Dale Latluita Archery Kamdaya Baubing Inner Manipur Lok Sabha elections li nganing kawai PJP na Education Minister Thaunawjam Pasanda Kumar Singh li kapangkhera Ukrul District li Dexe Kathaunau Akawi Katingun Sampangda Association Village Authority na Kantem Sahayra Mashun Bijar Ngakawaira Outer Manipur MP election li Tangkhul Longnau bing na Koka Sada NPF candidate li Katom Sir Palung Raji Hira Achawi Bao Hiling Changairo Bao Ngana Dakle na Tom Sai Korali Ringapa Kala Kamahaya Zimiksho Musasi